Surrounded by mountains and the enchanting Loktak Lake, geographically quite removed from the rest of India, far away from the Ganges and Brahmaputra, on the northeast frontier, Manipur developed a distinct culture of her own, which is the expression of the lifestyle, ideal, aspiration, and worldview of the Manipuris. Art and culture is a way of life, in fact, the very breath of the Manipuris. Manipur's art and culture has carved a glorious place in the aesthetic map of the world and has brought pride for the country. Manipur is the birthplace of a number of gurus who excelled in the Natta Sankirtan. It is still producing countless budding and promising Natta Sankirtan artists. Shining like the pole star is Guru Thanil, esteemed, honored, and acclaimed throughout the world. Guru Thanil's passion and his years of labor has made him an accomplished guru of the musical instrument, the pung. Pung is an indispensable part of the tradition and culture of Manipur. From the cradle to the grave, every rite and ritual is accompanied by the pung. Pung Cholom is an art ingrained with the values, principles, respect, politeness, and manners of the Manipuri society and overwhelms with the message of peace. If the world could understand the values and message of the Pung Cholom, there would be no hatred, no division, and no war. This very noble cause inspired Guru Thanil to become a passionate lover of Pung. गोविंद प्रीति आनंदे बोलो प्रेम से कहो श्री राधा कृष्ण बोलो कृष्ण नित्याय नंदान्वित श्री राधा रानी कहत संत साधो मधुर रसवानी हरि बोल हरि बोल। हौजिक अैगी पोखम कक्सिंग वाइरी हरिबदो असिनी अैना आंगांग ओरिङै मतमदा कक्सिंग वाइरी सिदा अै चाही इसागी चाही 14 15 फावबा कक्सिंग सिदा लेरकपनि मफम सिदा अखोइना आंगांग ओरिङैदा उयोकसिंग हैना कौरमि अदो हुजिकति कक्सिंग गार्डन लाइन ओन्थोक्तना मफम सिदा लैसु थादना महादेवना चिंबा लातना फजबा मओंगदा दुम सेमि मफम सिमक फानगी मैरम पांगना किलोमीटर 4 लागा लेब मफमनी अखोगी सेकेंड वार मतमदा ब्रिटिश का जापान का लान थेन मतमदा जापान हिंग यूरोमी हाइब मफमदुनी ब्रह्मा बॉर्डर का म्यांमार का हिक ताइनरबा चिंगसिन खलम मफमनी हुजी अइना लैजरिबा युमसी अइ हेक पोफमनी मसिदा अइ पोकचबनी अइगी पोकपा पाना खेर कौई इमाना इबेमन कौई दुगा अइगी यामा नुद्या हाइना अमा लई अदुसु लैगिद्रे बाबासु लैगिद्रे इमासु लैगिद्रे अदु अइना अंगांग ओरिङै मतमदा चाही 4-5 सुरुकपा मतमदा अइ पोकपा बाबासी पुंग येबा कलागी थबक तौबा पुंग येबा अमा ओइना लैरमी
Guru Thanil has lovingly preserved the relics of his father. Pung Kamen Chatpa, a cloth symbolizing honor, a royal gift. I Baba dagi Pungiba, Sumkraga Tammi, Babana Aina Tamma Tamsida, Atopa, Lamzigi, Kaksing Wai Zigi, Satra Satri, Mayam, Pung Tamdana, Jagoi Shay Tamdana, Baba the Yawi, Babaji, Jagoi Shay, Pung Yeba, Oja, Lamzigi, Ojani. So my Todra, Pung Jaina, Angang, some Tamopasina, some Tamopasina, Sahi. Tare Nipan, Surupumatam Dadi, Babana, Nang Iona Puntamase, Ojama Naidadi, Mapada Towai Visinuite, Haidana, Ojama Naire, Ojachi, Yumasi, Mamanga, Ladyba, Mamang Kersakal Labor, Aga, Bamon, Tumbi, Ojamada, Aishi, Babana Changhale, Babada Changan, the Hadimatam Zida, Ishagi, Sahi, Tare Nipan, Taram Kisure. So my Todra, Aga Sida, Pung Tolom Tamdana, Matamzuda, Bashob, Kobai Shay, Nichingba, Ayabangame. Manning Sida, Pung Yam Haiba, Ojabe Chandra, Hibam Lerami, Ay Manning Sida. I do the Supungon, Taron Krat, Tamnaba, Tiny, Ariba Pungon, Tamnaba Yangta, Ay Babas in Changhale. Changan Badagiti, Babana, Ojabe Chandra, Sitiki Pungon Tamu, Aga Tombidana, Tolom Tamuina, Ojani, she Saptana, Tolong, Pungon Sitami, but Tamsida, I say Tara Marie Manga, she sure. I know Wakan Sida, I impand a Hongat Numagi Wakan Lama Ilaki. I know do you Wakan do lay but I'm smoked. Masi Isori, Tonsil Hibatare, Ojabegas and the Siga, Luinadana, I impand the Hongat Leraga, Zingamakung, Namay Pumleka, say, Masi Singa Mayasida. I must Yumma's had in Golem later, Masregi a Hortona Punti Tamopani. I know Tamopuma Tamda, Lechomba Moja querying, the Waikom Oja partising, the Hariba, Jolongi Maramda, Norem Oja Dojo, Lech Adagi Oja, Perijum Oja Tombi, a Chirichimba, Ngambam Oja Yama, who is a lady, the Koishigi Matung Indana, I Solom Siakonatame. From 1964 to 1977, Guru Thanil performed in the Republic Day celebration of the country. Many photographs show him with dignitaries including prime ministers and presidents of the time. He has been visiting a number of countries showcasing the acclaimed art Pung Cholom. 61 Sibauji Aquina, Mapana Yam Chatana, Mapanda, India, outside India, the Chatana, Aquigi, Germanda, Switzerland, Adigi, Aquina, Iranda, Chatana, Aquina Kaya, Super Kaya, Matam, this Hatru, Matamni. 1971, 71, that's why they did the Academy, the Chang, Guru in the Chang, Pungi Guru, Mo in the Chang. Guru Thanil is a versatile artist. Besides Pung, he has done in-depth research and is an accomplished artist of dance, kubak ise, and the indigenous musical string instrument, pen.
ai chahi mari manga lerame adai senior guru kare senior guru kabadagi ai guru akhui gi pradhan guru principal laidu oire principal laidu obisina principal chu oring matamda aina madura mapamdura chinada chhatra mayam pura chatki matamdura di pung cholongi chhatra mayam che ina khumjillaga hujigi prithivida haiba tare pung aiba pungi cholomji prithivida sandona bhotna rakpada aina chhatra mayam puthoktana aina luchinga torambadagi matamdura di aina hautomaga aina Talamba lambiduda aina masi chakotna khotna pungi chhatra mayam puthoktana prithibi mafam khudimukta pung cholomji hujilebakna masak khange masigi namukta su ai nungaijai aduga danje economy sida aina chahi kuntha muk thabuk tore 1970 digi howduna 71 2 de howduna aina 2006 bau thabuk torami 6 dai aigi retire ore 94 da academy award phange Guru Thanil bagged the Sangeet Natak Academy Award in 1994. He has to his credit a host of Kala Kendra awards. In 1997, he was awarded the Badya Bhushan by the Manipur Sahitya Parishad. Adagi 2004 dana ai Padma Shri phangi Shri Shogaijam Thanil Singh Nitya Guru Thanil was conferred the prestigious Padma Shri Award in 2004 by the then President of India, APJ Abdul Kalam. Ade ikui dana halakta 2011 sida akhoi March ki tarik kunda akhoi Paris ta chalui in Colombia. Oh, that is the Colombia, yeah. Colombia. We are Guru. In 2011, under Guru Thanil's leadership, a cultural troupe comprising of Pung Cholom, Dol Cholom and Ras Leela staged performances in various parts of Paris. Paris ta chapji Paris ki akhoi gi culture gi director sina imphal da laaga school gi sida nongman sangritan ji ugi matam da sangriton sida isamang na pung ye gi sangriton ji ugi ba matam sida mana Paris ta lakpina ba mana barton si toram bani moi Paris ki kangbu dun su yamna sangriton ji uba matam da akhoi gi han leiram mi ba akhoi gi kari haini ithak ipom da taw da leiram mi ba porchi sangriton ji ubu da gi akhoi na yamna puning da yamna senga ba akhoi gi thamoida yamna ingba tappa ma matomda phaujari masi karigino gaisra akoida question hangi akoina akoigi sangiton sidi karigumba yamna santigi paujeni akoina laiba sidi thangisina prithibida leiriba khudima hujigi matam sida amagama nusina daba amaga leiriba punamakse masigi sangiton gi akoina phi thadoktana akoina koi etana angoba ngakta selesi masi santigi pauje lakpani adu santigi paujen jiga loinadana manungda nungda santigi paujen ji leiraga mapandana akoina kumhayona utpani
Guru Thanil is now 75 years old, but his zeal and passion for Pungcholom has not withered. He tutors the young people so that he could pass the priceless legacy to this new generation. He renders his service to the society hand in hand with this budding and promising artist. Padma Shri Guru Thanil visits beautiful and tranquil places, listening to the mesmerizing sound of nature and observing the graceful movements of animals. He weaves all this into his Pungcholom art form and creates choreographs that stirs the aesthetic imagination of every Pungcholom lover. Manipura da haibil lamdam se lokak su mamal lairam basi Manipura pokpa akhoi gi demak tadi laibak phawani masi punamak si lokak lairam bina chanbidna akhoi punamak ki ijen akhoi punamak ki sanman akhoi punamak ki culture si lokak ka loine dana prithvi na sak khangna na ba akhoi khona ko matamda akhoi na lokak ko akhoi utaba yade adu mambram laibani na lokak sida akhoi na pot lairaga chhatra sing sida ina lokak ai sumai tawi lokak ta laibai sing ji sumai tawi lokak sida सा उचे कया पायरक्तना अदगी सा मखल कला संगाई न सिंबा कया लेदना संगाई गी लेरिबा मोंग मतो अदगी nga gi लेरिबा मोंग मतो लोकाक सिन लेरिबा उचे उया गी मोंग मतो असिनि मसिनि लौई हाइबदु खंगना बिदमुक्ता सिगबो मफम जिदा खुना पुरागा मागी फजबा थोलबा दौरबा मणिपुर गी कल्चर अथोटपा अबेंगबा मयाम असि लोकाक सिदा लेरगा बदुर खल लेरगा लोकाक मपान खल लेरगा अखोई अभिनोई अथोटपा अमिंगबा अभिनोई सिंगजे अखोई वखल द थोलई मरम अदुना अखोइना लोकताक को थादोक सुया यादे लोकताक आइबा पालेबसी मणिपुर अखोइगिदी थांगै सिंगना हाइबा तारदी अखोइगी इमागी इमामकनी Ajina Cienba Song Fong the Cienbagi Motu Aquina Huji Angangshin the Aquina Utke Angangshin Tambiriba Mongu Fujishini Din Tinta hin tin tin 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 Masi Aquigi Aquina Jorom Pungi Jorom Torcomatamda Aquina Masigi Mochi Chaptana Aquina Pora to the Matat Loropa Aquigi Maka Wina Loropa Sajigi Kukili Hapsilapa Asagi Adigi Shangai Chatpa Kunjel Hapsilapa which Shangai do you Muktojage Tenda nga pharam dai matam ni chatpa chaje tuni din ting ta din de din
ting ta din de din ting ta din din pung thang kan din de din ta 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 dan ta dan ta din ta 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 dan ta dan din masi akhuna karima matamda cholomda masi hek yorpa adra put mayam si singa ter to budin na taba cholomda haiba khongchat mayam si akhuna dum yorpa asugum sini lai si adagi huji ngagi da akhuna ngagi ma hajirke ngana ising de chaba sumain hek sum leiba mana ngaji sumain toroga akhugi sumain sum cha chin ba din ta din ta ngagi mod asil lorokpa thangai sena ngagi cholom nu ngakte tobunate adigi sajigi sajatu ngakte tobunate cholom torokpa mayam gi manung sida ngagi khara loksilakpa yaba adigi uroki khara loksilakpa yaba adigi sajigi sajat khara loksilakpa yaba asugumba mod ke yamna akhuna sanga dagi loksilaga akhogi prakriti gi kusem jiga loinedana manipuri gi pung cholom kalabidya gi abhinoi mai leiriba si akhuna ayamba lawi haina hajibe wadani adigi akhuna ireida turen ising sina irei selapur tam angang sing sina hui uru leidana akhogi leiriba uru leidana leiriba mayam si akhogi ireidagi ireidi lowani hariba ade suguma pot mayam si asida nataba atopa atei ke yam su leiri akhuna sena haiba taradi lindagi lowba magi mieng na yeng adigi sajatagi adigi hogdong akhui leima dei loba sajat sathuk kayam su leiri adu ba kayam lei hu hogdong dagi sena haiba taradi akhui na sumai tom dai matamda akhui na sumai ne thubi phidupsi akhui ge hogdong na akhui karigumba uchi khangde pharam dai matamda tauba moina tauriba mongdi hogdong ne tauri mongdi sumai toroga si thuppaga jinjiliba aduga sira Padma Shri Guru Thanil is a dedicated Natta Sankirtan exponent who, along with his wife, 2 sons and a daughter, are carrying on the legacy of serving mankind with IBOMCHA.